Yok, familyalar bu işe. Bu çekecekler falan kildi. Kiler bizim da var. Bizim tabliçkamız da var. Müşterine çektirip alıp kildi. Ayı. Bik Allah rahmetlerimiz yetkiliriydim ya şuşa bütün dünya Tatar Kongressine, ana hizmetkerlerine Allah rahmetlerimi yetkiliriydim. Tatar halkına nerse aytırıyız? Tatar halkına aytırıydım. Mene onlar bizge qarab örnek alsınlar idi. Çünkü biz Tatarlar var. Biz özümüzni ko'rsatabilamiz. Çünkü Kongress aşağı bizim türlü işaralar o'tib tura, o'zib tura. Emne bu forum, Xotin-qizlar forumu bik kerakli, kin qodag'ina suqqan forum deb aytasim keladi. Qaysi yoqdan, narsa uchun? Neden? Şunu aytasim keladi, neden? Bizning problema til deymiz. Til ana tili. U maktablarda degan tugul, anilar bera turgan til u. Birinchi bo'lib shishma basında ani tura. Tatar tiline muhabbetini de, tilini de, so'zni de ani bera. Şuna göre bu forum bik kerakli forum deb aytırdım. Dünyada bir Tatar kadın kızlarına aytırdım. Çin Tatar kadın kızları bulup kalsınlar idi deb aytırdım. Hem keleceğimizde bizim mektepte işlevçi, mektep direktörü terbiyege itibar etsinler idi. Keleceğe devamımız bizning ishonchli bo'ldirga tiyish. Balalarimiz Tatar canlı bulup serge tiyish. Bugünkü günde şartlar var deb o'ylaysizmi bunun uchun? Bugungi kunda tilagan kishiga shartlar bek bor. Rossiya ko'lamida deb aytdim. Biz o'zimiz endi shuning misoli, biz maktabimiz turibdi boshlaydi. Мен Сахалин туравында 30 жыл турам уже. Казан белән, Сахалин белән гүрләнәбез. Татар хатын-кызларына мәшәт элементе. Татар хатын-кызлары көчле. Татар хатын-кызлары әйтергә була алып баручы дип. Алар гриб гадәтләрне онытмыйлар. Алар семьяда алар типне берүче балаларына ул исем фамилиясына түгел, ул бирәләр алар гриб гадәтләребезне, телебезне, җырларыбызны. Шуңа күрә татар хатын-кызының зур исеме, бик зур исеме. Хатын-кыз, татар хатын-кызы. Мен birinchi martaba o'shunday majlisdami bek quvonib keldim. Ko'p tatar xotinlar bilan o'zi tanishdim boshqa ellardan. O'zim ingliz tilini bilgandan keyin boshqa shahardan kelgan tatar xotinlar bilan inglizcha bo'lsin, tatarcha bo'lsin, ruscha bo'lsin so'zlashishga ular quvonib turam shu. Balalarımız esen sağ olsun bizim Tatarlar. Tatar xatını balalar bile yaşa, öz balaları bile, öz bundukları bile şu xatın kızlarımız yaşasın bütün yerde, şar yüzünde. Ниче ойлайсыз, Қазақстанда яшәүче татар хатын-кызларының проблемалары бармы бүгенге көндә? Һәм булса нинди? Хатын-кызларның проблемасыз тормый инде. Хатын-кызларның bütün yerde проблемалар бар. Семьясында булсын, эштә булсын. Була, конечно, андый проблемалар. Но ул проблемалар кыен түгел. Бергә тату утырсак, bütün проблемаларны шишергә була. Без бергә булсак. Кадир ханым, менә монда бик күп чәчәкләр күренә. Нәрсә өчен булар китердек икән? Bizim forumның булар төп татар халкының бу төп бизәкләре. Бу беренчедән ашу өчен һәр вакытта татарның кунакка йөртә торган күчтәнәче булган. Икенчедән карагыз, безнең төрле якларда яшәгән татарларыбыз бергәләп җыела бүген. 19 илдән 93 делегат килде. Аннан 62 регионнан 250 Татарстаннан калган шәрәфле кунакларыбыз, bütün районнарыбыздан, шәһәрләребездән кунаклар, безнең 500-гә якын кунак җыелды. Менә татар халкы менә шушы әйтеп, чәк-чәкләр кебек итеп, бирикеп тора торган бу безнең символика. Менә безнең быелгы форумның символикасы. Без шушы чәк-чәк кебек, безгә калдырылган әби бабаларыбызның күчтәнәче кебек, беребезгә бирикеп торып, бергә укмашып, эшләргә һәм милләтебезне кире кайтарырга бурычлыбыз.